ibizi khungethwa usizi. Eminye Nkosi ibizi khungethwa inkinga ezahlukahlukene. Kodwa ngifisa ukusho Nkosi usangiphasela umbhobho ukuthi akuzona zonke inkinga esehlela ngoba sinesono. Kodwa ezinye inkinga Nkosi uyaziletha kithi ngamabomu. Ngobusuku sumathembu umuntu owahlala izinkinga eziningi namhlanje Nkosi ngithi angisho ukuthi usuku umethemba. Ngoba wazi kahle ukuthi lo ngisho ngamehliselani lo ngeke ngithuke ngeke ngiphike. Uyongidumisa khona kunjalo athi ingcwele yazezulu asikahle ukuthi ifridge li empty. Asikahle ukuthi ingane esikoleni akazi sizodlala athi ingcwele yazezulu phezulu konke lokho. Phone. Wathi edlula wabona umuntu wayesebona umuntu wabe impumuthe kulokhwaza umuntu onganazilanga ongasilutho ongazange abona selokhwaza. Abafundi bakhe bamusa abafundi bakhe bathi Rabi Fundisi kona bani kulo muntu nabazali bakhe ukubazalwe impuputhe na uJesu waphendula wathi uthi ke uKristu abonanga naye umuntu abonanga nabazali bakhe kodwa ubonakaliswe ngaye lo muntu umsebenzi kaThixo eningi. Lapha zona lakithi ugula indoda yakwamdletshe lapha eNewcastle. Mayigula lensizwa iphethwe isisu isigogoza udabula ibhayi noma umanyazini. Mayibonga Nkosi. Amen. Ngesikhathi ugogoza lomanyazini kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngayo kwenye indawo. uNkulunkulu ukhanda inkinga uxazulula inkinga. Lokho phambi kwethu uyakwenza lokho. Gogoza lensizwa kaMdletshe umanyazini usho ukuthi ingawusefi iwuphuze nenhlayiya zayo. Uma ifika esiswini emathunjini udabula ibhayi uthi sawubona. Wathi umqede udabula ibhayi wavula kombesa wathatha uphunyisa esibhedlela. Mayefika esibhedlela efaka x-ray amathumbu aneyimbobo. Lo nsizwa esebenza nomfundisi Khumalo igijima nomfundisi Khumalo bezeyivangeli shumeza abantu kulelazo lakithi. Mayibonga Nkosi. Amen. Uzumkhumbule Nkosi umfundisi wezwe lakithi nabo bonke abanye abafundisi ngoba lezi intaba lezi ziyamaze gijima la ziyamaze gijima kulelizwe. Wathi mase ubasile umlilo embombela sitima samabondo waqhubeka Khumalo wawukhwezela. Mayibonga Nkosi. Amen. Wasefika Khumalo esibhedlela bayifika le ndoda kubi kakhulu se-ICU. Wasefika thandaza hey shambo ingcwele usikhumbule lolu hambe siluhamba Nkosi akuselona la izolo luhlukile Nkosi luhambe siluhamba. Namhlanje Nkosi uyagula umuntu azafe bengazange baye abantu ukuthi baba wakhe sezulu bakuphatha komngcwele igama lakho. Afu umuntu angcwatshwe mawuthi ababuza hayi abasitshelanga ukuthi uyagula. Ngizofika ngihlabe ngimbize ngigule ngimbize lona ngalivangeli bangcwele ivangeli lonakele umuntu uyagula namhlanje akuyimshumayeli akuyimkhokheli akuyimuntu. Kodwa asitshelanga ngazi sonto kwenziwa akasitshelanga afe. Wayesikhathi Nkosi nokwamngcwaba singamngcwaba. Hawu awuyanga nemgcwabeni emgcwaba sibanani hayi bazasi bazobhala incwadi. Wakumshado wakumtato zazi ushaya ngizobhala incwadi ngicacela ngibhala incwadi ngifele izinto ezintsha lezi ezifika abantu. Mayibonga Nkosi. Wayengena baba mkhulu
omkhulu uma sefikile ezweni la ngapha wafundisa uMathewu kuthiwa yini lapha efundzitha ematheni wathi mase fika omkhulu wathi wakhona intombi yogana ithinta uSpisi noNgimba angazi bani owayigana noma igana kodwa lezi zinto zithuma ibongosi yasishona le ntombi bangcwele ezophuma yogana yashona umthimba fanele uphume ngakusasa yasiyashona intombi abasuka abantu abaSpisi noma ngophala incwadi kodwa omkhulu bathi wazo ngentombi ngesalukazi sasiyomashando kuhle ngofundo wesakithi asilindi incwadi thina misalindi incwadi thina nesilindi incwadi thina ibongosi zilindani incwadi bazofa abantu ngoba nilindi incwadi manje bathi wazo ngalekuseni ukuthatha kokusa sekuthiwa kumbiwe ngale ngoba vele umakoti besecamsiwe ngapha akumbiwe ngale ayongcwatshela khona yasifika indlamhlatha kaMayisa bathi yakhuleka isikhuleka kanjani yathi le ntombi esabuyogana bathi wazolengena esangweni wathi intombi esabuyogana wazongena endlini ethi intombi esabuyogana akaphumne wabo ayidoze ngesandla khona ngaphandle bathi wathi mayengena endlini yavuka intombi mayibonkosi bathi uyena wayishadisa wahamba egqumagquma phambi kwayo ethi namntwana lindi incwadi nini nifuna kwani incwadi kodwa uNkulunkulu sibekele ukuthi siphanazele abantu baphile ulibeke ilizwi phezwethu sindi incwadi mkhumbo loyo bathi wahamba egqumagquma phambi komthimba ethi namntwana mayibonkosi washiwa kithi wathiwa kwibani umgodi uyeza umthimba manje akalunga umkhongi asakabe umthimba washada intombi yashadisa ubamkhulu malibonga balenkosi yakishima ngazwezwe isikhathi sakho siyabaleka siyangishusha impela ngesibona Nkosi sibambe Nkosi ngoba sakho isikhathi uthi ukhumalo mase efikile lapha ezothandaza uthi unesi baba ngcono kuba uthandazela umuntu wakho lomngane wakho ukuthi uNkulunkulu wakho lomthandaza ushembe amemukele ngoba ayithi operation sikwazi ukuyenza mathunji nomuntu njengoba nembongo lomuntu wena mthandazele ukuthi akaNkulunkulu wakhe akamemukele ubani onile phakathi kwalabantu ababili phakathi kwabazali naphakathi kwengane ithi incwadi efundiweko akekho wonile kodwa ukuze kugcwaliseke imisebenzi kaThixo ngaye yala ndoda wamthethe esibhedlela wafuna wakhumala uyohlakabeza umfundisi uThabethe omdala hayi lo simaziyo thina simaziyo kodwa lo mdala ithi yathi mayehla umfundisi station ezomhlakabeza uthi wambona ukhumalo ebunzini ukuthi hayi khumala uko right wenze njani uthi khumalo ngathi hayi kugula kakhulu umdletshe mfundisi nonese bethi hayi asimcelele indlela uthi indoda yakwaThabethe ayizangilunge ayizangiyaba nakathi asigume khona la asigume khona la silinde incwadi thina njalo ngithi yena sigungela base bayimbiza indodana Musa bambiza uShambe wathi khumalo hamba sombona uNkulunkulu uzosiphendula ithi indoda kaMdletshe masilele ebusuku ithi yafika ihuka lamahilela lathi Mdletshe njengoba ulana nje ufakwe yimina kunomuntu osawodile ethize ozofa yathi nomuntu osawodile ethize wena ekseni uzophuma la ICU uzophuma ngifuna konke uyothandaza le ndoda ngoba le ndoda odokotela bathonte ekhanda layo kunethuku ngakho ngolesibili iyaphuma iyahamba iyeMaritzburg iyakwenza operation izofa shonjalo